ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯇꯩ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯗ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯇꯥꯏꯁꯤꯟꯅꯕ ꯀꯨꯀꯤ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯅ ꯍꯣꯠꯅꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯇꯩ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯀꯨꯀꯤꯅ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯅꯤꯈꯛꯀꯤ ꯄꯣꯠꯇ ꯆꯤꯡꯈꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯊꯝꯅꯤꯡꯗꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯟꯠꯁ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯤꯁꯀ꯭ꯔꯦꯟꯠꯁ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯟꯅꯔꯤꯕ ꯀ꯭ꯔꯤꯃꯤꯅꯦꯜ ꯑꯦꯛꯅ ꯈꯟꯅꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀ꯭ꯔꯤꯃꯤꯅꯦꯜꯁꯤꯡꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯗ ꯄꯔꯁꯟ ꯍꯨ ꯑꯥꯔ ꯀꯅꯦꯛꯇꯦꯗ ꯋꯤꯠ crimes connect to Kangudune. In short, criminal is popularly term used for a person who has committed a crime and has been legally convicted of a crime. Yam short question minor definition the magis mine labini. Avna quick crime makalsi magi makalsing hai tari violent crime. Property crime, white collar criminals crimes, natraga organized crime, natraga consensual natraga victimless crime, and equation my makan kaidwe. Swida equina huzik, Shigumba, equigi, Manipur, Satari reports, the white collar crimes, white collar criminals, ma'am, also cookie, Martadum, Yarobra Hyperpotone, Equina, Masigi, Port Mayam sings, Equina, Makwigi terms, Equina Putopotagrim, Yam organized web crime, Equina organized crime, Nahida, as I pun with the Yogger my crime, Makalsing to the Madugi, Manung, the Equina singing, low tab, and organized crimes, Masi Yam the punished not less than 5 years jail imprisonment, which may be extended up to imprisonment of lifetime given amount my and liable to fine which is not less than 5 lakh rupees in a lay. In India is punishable with death or imprisonment for life and liable to fine not less than rupees 10 lakh and organized crime the Yawusing Equina Nasis minor Tangnay. Aduga Equina Singna Shumba Equigi India Sanariba Logi Manunda Equigi Kanoda government or criminal law is Manunda Kaino Haikan Indian Penal Code 1860 or IPC and some the Kanariba Aduga the Criminal Procedure Court 1974 it was CRPC and a Kanariba Anize Shumba crime Toriba Mayam Singsi the Makta punishment Pinaba Makoibu Paba Pulaga Tambaya Nabatramokoisi Bab Hanava Hive Tareko, Sigi law singing Yamaru below Amania Lawe Adubo. Equina any criminal act, criminal offense, Maduna complete attempt offense, Mana Tonobo Porto Dangasagi, Equita Sing, Hagadi Magi, Adumbatoribo Kangusing, Kangaba Kangusing, the Quina Sigi IPC, Selfie Sigito 1 to 1, Magi can Singsi, Palakana Fabia and Lay Adubu, Nasi Equina Huzik Surblan, Pambira Port, Nasigi Kabagi headings in the Yamata, Nasi evening paper, Mam the heading carbon. Equip Manipur Police force Mamma Sanga, Honabatamda, cooking piecing Lambi, Tinjalakan, Lambi Sangandre, Aruga Lambi Talakan, the Tantur Eka and Hyperportco, Aruga Swida, a sun rifle Nasu Madugi support the woman Bagi Mung the Equigi social media sing the Tengari. Other twice the equator 1 to 1 paramilitary forces sing Manunda, all these paramilitary forces in India. Equation my lady, but counter insurgency, peacekeeping, the 1 to 1 Makwigi outstanding of a performance, Mamma, Lady Hiba, a some rifle sing, I don't want to 1 to territorial army sing, not a security forces lady, but Mayam sings Manipur, your account Carino, was Manipur, report I say. I quite yam the signal of Port Mayam Fauri. Manipur Yadugumba indigenous people or native people not Leminary, but Homin Kamane fruit Mayam sings, Tasing Indiaga, Myanmar, China, Lenariba international relation, the Equigi Indiana Sagata, one of Matamda, Equate the Sing, Haragadi, Equimite Puru, particularly Equigi general communities singing, but Mite Puru sings, Equi, the Sing Hagadi Masi Mutana, Port Ama, Nasi, the Honorable Hiba Port Mayamama, Swice the Masi Harque, Madam Dicano, the Equinan, Mamang, the Equigi, Pepper sing, the Equigi, Anderson Iamna, the Sing, to 1 Mayamama, Masi, there is the charges Mayamama, India government Gimatakta, Central Processing Gimatakta, Equate Tammi, Maduka, Haikanda, Equate Sing, Hagadi, Equi, Makwena, the Sing Indian Army, security forces sing, Tareko, Equina Tangas of Matamda, 𝐊𝐔𝐊𝐈 Amadi Chin PDF Singsi, the Sing Hagadi Makwigi, Boom Sabada, Sangba Mazak Sing Pire, Arigi Makoida, Madrasang, but GI pipe sing, Aduga, drone, Kamain Sin and Tambire, Aduga Makoida training Pira Kanda, Madu Nax Yalaga Makoina Boom Saribazagabo, Tammi Habasa, a question the Hive in a table. Masigi Pota Equina, Nasi Laloba, Ariba, Lupamo Odiba, Northern State, Aduga, Husi Indiaga, ceasefire to Organa, peace agreement, peace talk to Organ Lady, but Equia Dugumba, Anderson, I am not Toriba Sarsing Jam, Mamanga, Tenkanka, Tona Sarges, Mamam Tore, Sigitor Matang, Nasi Amuksu, Makwagi, Bomb Sabongi, Potosing, Apsalapuya, Asing Burambe, but Zaneliski, it takes the Asaba Pau Hap of the late. Zaneliski, equal 4 pillars, society of Mediana roles, Yaman as over role is the what, where,
when, how, why haiba manga se sudragadi madugi mapung phadaba paw ama oi haibado ngasidi adugumba innocent I am the period statement sing da makoina even photo yaroga hapa ibnina madu bugan lana hapchen bidi yaro hena khale if chumba tawise marak ujik sajalaiba RCC ki tongse manipur lenga ke yaba yaude manipur government ke yaba yaude haina even concern DC na madu order thoktana even ujik thugai na ba changbada ngamdana hal ese lengak si taseng state ke subject oina state ke oiba thabak sing se state ke machinery sing na pangthok ngamdre there is total state ki machineries me amje fellows me amam oire haibase masi aikoina masi lobu tabni ado bitagadi aikoina total aikoina constitutional machinery breakdown toraba total administrative failure in state oiraba in any part of India countries manungda ado the constitution ki provision manungda constitutional provision oina piriba emergency ki provision why not it apply in the state of Manipur it's a big question now aikoina swai the president rule la kanda president rule thamakanda aikoina kanani haibinate president rule pambe wapam jinate emergency ki provision se India da tongan ba tangkak ahum lakta ikoi ta sengna Mizoram ki thokiba case atop jaga sing da lauthok ta tawkre du India da di ngasidi chief justice of India D.Y. Chandrachudna irang se ek tholok patha ani makhai ahum surp da de pigi statement namada there is total constitutional machinery breakdown in the state of Manipur and there is total administrative failure in the state of Manipur high grab ne madu high grab bokta final interpreter of the constitution of India se Supreme Court no oine habada Supreme Court ki chief justice na halak pada madu ki poto hal taragadi madu ki poto kari Manipur state kari apply tawde Manipur ngasi thoiba irang conflict natraga masigi chap political solution ama natraga for enough justice ngasi people me amna lauriba civil society organization me amna stakeholder me amana individual me amana activist me amana ko discussion me amada sahi tha traundoi sahi maga tha ama mapung phajala bada ngasi lauri potse subta dadri base samung matunda pena khongnu tawlei base irang ji thokanda irang ji gi marumda nungai na paisa tanba natraga even kana ba phangba mi sing yorobra haiba question la eba then akoi gi fruit masa indigenous people sing se ikoi gi leimai gi malem gi leimai gi soil gi muthatna ba silabra haiba pot mayam amane adu summa mayam sing sida ikoi ta sing na raga di akoi gi manipur gi youth mayam ama se aikoina ngasidi khulai pairaga ngasidi adugumba mapalagi external aggression leide internal disturbance leide habis da isagi state ngak thokna banen leiba kangu singse thengradam ni lewak singa agani en tholokpa naha me amam ngasi khulai paire manipur sarkar gi lenga ki dagi nongmai la aga praja me am nongmai pae nongmai sing gi paina pai gi basing lokhatna ba manipur government tongwan seeking combing operation ngasi tawba hore swai da tampak ta lo jam chatna ba lo khatang leiba tampak sida pan nei ba khotpa yaba aduga sigi pot me am chathrak pa nakalamada Kotuna natraga even indigenous tribal leaders forum natraga kuki MP na tongan ba case na demand tongan ba mayam ma tawrakanda even Manipur gi valley da ekoi gi adugumba police station tratuk tagi lokthokkiba armed forces special power 1958 che amok reimpose tawna ba hariba podo tana ba tawriba haiba question sing lai aduga honorable chief minister na pigi ma gi statement namada interview da haiba asugumba kulai paiba kangu sing che example for example 𝗵𝐈 𝐑𝐀𝐍 youth mayam rakta paiba sing che lal hobo na paiba nate iramdam Manipur kanjana bai damakta mapalagi changai ba threat disturbance me amjing athokno paibni haigebo ko that statement itself madugi poto yamna khanini ngai ba pot amo oi law da aikoing state government recognize tawdaba natraga even central government recognize tawdaba kangu singje ngasi khulai paiga leibi singse imaleba iramdam gineba 𝗵𝐈 𝐑𝐀𝐍 do leram dragadi or any Manipur gi khul ngakpa mayam leram dragadi aru voluntarily machi thola kanda khulai paiga orasu berel paiga su thang paiga su utup paiga su ngakani harba kangu silam dradi ngasi tha traum do je koi imphal mayonji yona koki frup singjina lalaubo sing drug cartel mafia sing changjalaga koi nairam busu yaiba ko but chi dinga e du chummi but adubu koi honorable chief minister ki statement do madwai du da koi yamna choba contradictory over pot namak law ga yengrul di constitution provision matung da di koi gi state na madugi ayaba recognition ama state government na I card issue torokan da se khudum na da hairok ta thoki thokdok ama da village volunteer force BDF chemgeba ado BDF dinga si police te attest toroga recognition piraga lei ado 𝗵𝐈 𝐑𝐀𝐍 di madumak chu pidri na ko ado makhoi leram dragadi koi ta singna awaba praja sing oiram bu chu yai ba ngasi makhoi na lauri ba thokdang sing se koi na apaba phataba animak lei ni good and bad side koi namada head and tail leiba maina 𝗵𝐈 𝐑𝐀𝐍 leigani makoi tok gudi loi chume de ai roi 𝗵𝐹 sing mayam leram gani but people sing yoina praja innocent civilian sing yoina makoi logi ba thokdang khulnga ko sing loi bi sing koi kawhom thokti ado dagadi hojik adumba mafum jaga sing da kuki fruit to ngasi sajalai ba RCC gi bridge aduga abuk kangpo piding na so sampur bokta sari ba German road ekoi gi chingdon da ka da kilometer jok sam ka sa matam da government ma si khangau gi habi abra ba kari gi masigi lambi sing ngasi sabano aduga amuksu amuk so sampur gi proper so sampur jaga da ngasi aviation gi kangu sing la akan da airport chane arak ba ado dagadi som da mu college kangu me amama
autonomous kind of pithorokpa status pithorokpa adudi makoi swaida separate administration and talibase mapandama nungdama ani thong chenba ichel orabra haibagi question achawu lai aduna cookie miscreant kangu singji magi criminal acting mayam sidi Indian Penal Code aduga CRPC leiba pot singsina India gi constitution India gi law nga ngasidi adugma makoi punishment piba ngamdaba protection ama ngasi leirabra adudi karamba makalgi law karamba makalgi legislature singna parliamentary singna makoi gi adugma parliamentary procedure mayam ji marakta makoi ji punishment piba ngambagi or pina bagi adugma provision amta leitrabra aduga tasengna openly separate administration taliba separatist movement sogaliba cookie gi MLA tara including 2 ministers out of that adugi pot mayam do ngasi fawda Manipur assembly gi phamgiba mifam ahambagi opportunity reference kra pira phamgiba minister ni pan tara mungen tro lotion gi budumuga akombu me mangani phangbi du masigi procedure singjigi sab chabe khone ude adagi amuksu the rule of procedure and conduct of business of Manipur legislative assembly gi rule book ta yaw report ki article magi rule number 300 article haidore 300 ki matungina makoi atai tawgada mayam singduna mathau singduna elected members in the Troctor Matamda, innocent civilian laymen, Equidazu, Adugumba, rule of procedure and conduct of business of Manipur Legislative Assembly rule book to the procedure to Yauri, Karino, rule number 300. If Karigumba, Kanagumba, elected MLA Amana, Makogi, Adugumba Morel, Yaudaba, misbehavior, misconduct, Mayam Singo Torpota, complaint of Yai. Adu the Equigi veteran politician, Yamna well renowned, well known law, Patana Kangaba, good parliamentary number, Oidiba, Quanadum Sing Tarakla Babung Ozoina, Madu Tagre, Madu Krai, Greka, the Represents quite Kangde. I can Iran Sing Si, Kana Horumba, Namu Lepa, Adigamara, Home Mayam Sing Se, Honorable Home Minister and Prime Minister, Nakoi Mara Sing Puzzle, Numitra Mangani Mungus, Milo Shen Gaharpa, Aduga Somnakanda, I Quigi Kanogi Kumbi Lambida, Mamang the Equi Kunga, Patara, Habai Matang the D, Army Casper Garina. Gari Bhabok Ching Mamang the Pajan Bada, Takairaga, Mimiam Takaina, but Tobjanba, Cam the Yang Daba, Somnakanda, Nasi Tong to Gaina Sapamatam the day, Army Yabu Ude, Army Sing a protector high hyper complaint, Mam Yawi, subject to correction orders of Madu report media quarter if there, Sumatamani, Pona RCC, Adugumba, Breeze, Sama, Atobama, government Pasha, Yaldana, the Manasabang and Bataragadi, Lalawa Singi. External forces mayamgi paisa thadar kanda madugumba moina sponsor to haitare candidate ge hendokna lamsida aikogi adugumba mogi chakot thorangi marangdasu mogi cookie gi adugum proof ching mayamsida praja singse sel na mitha laga adu thadar kanda makogi oiba makogi mangla nama sagat pada separate administration madugi potugi marumda muk separate administration matungda aikogi NSN IM gi da separate constitution separate flag tongan ba government within the government do tarakna bohona bada makogi tawling ba tawbi yai adu tagre swaida makogi drug mafia cartel aduga ikogi Laos Thailand Myanmar gi adugumba ahum jana pul leba golden triangle gi epicenter se Manipur order kanda China da thokiba opium war gi hena sati ba potama ngasi Manipur da toro propose da honorable CM na war on drug 1 war on drug 2 aduga illegal encroachers illegal immigrants in reserve and protected forest areas sing dagi takthokpa horokbagi that nama haura kanda madu yadana bai damakta tawkiba sumba lanje ngasi makha tarakpona makhodi lanje tapna makhoigi nongui maru mayam ama ngarang Myanmar da kano da phai Mizoram da ikhoigi adugumba kano gi Myanmar macha sing ko Manipur pusanna bagi na paper da yauri sumaina makal makha kaya gi organized crime mayam ama tawno hona bada India gi law adugumba law gi matungina tasengna makhoida death penalty bu piba yaba aduga makhoi life imprisonment piba yaba fine on lupa laktra lobo ya haibase yamna exemplary punishment oina mi khado se lokol akanda adugumba cookie fruki admai toiba mayam yamna masana yana thola akanda crime du saruk yariba criminal act Saksariba singse Indian law gi matungina punishment piyogda bataragadi hojik lariba situations di India gi constitution India gi law ziga cookie gi law ga versus oina madu puna matamda cookie gi law na ngamalaga chatpi mongda ngasi Manipur laibase nungai tabam fawi innocent civilian na moina koina ko aduna sigi pot mayam singda hojiki pot se by hook or by crook at any means madugi potna chawkhat lamjen akogi Manipur gi oina ta sengna Apunba praja miyangoina kana gadwadi lambi thongdo sabi yai even akhoi gi jaga sings the Impal me on the kilometer tanga kun gi jaga da se sekmai hendoki bada akhoi gi kanga to bilanjam da buffer zone aso makharom jatha da buffer zone morirom chapda buffer zone adi even palenda peace kral ai hai bidang da singthoga kuki lalo bangkun kuki macha ani thina phuba aduga somna kana media amana akhoi gi madu lana ko to ba ga da yam thuna ko tokselak ba ga santi leren to budu chai chana ba report summa mayam ama thole report mayam se government chap chana monitor tawga tahugda taragadi masigi poche tha traum do isa ibsigi sum hendokna
ꯆꯍꯤ 13 ꯆꯍꯤ 30 ꯆꯍꯤ 10 ꯆꯥ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯨꯞꯄꯗ ꯄꯨꯂꯞꯁꯦ ꯃꯥꯡꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯈꯟꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯕ ꯈꯟꯊꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯖꯥꯇꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯃꯩꯇꯩ ꯈꯛꯇꯅ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯈꯛꯇꯅ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯃꯦꯟ ꯇꯥꯗꯕ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯍꯦꯕꯤꯆꯨꯑꯦꯜ ꯂꯥꯏꯌꯔꯁ ꯑꯦꯟ ꯇꯥꯝ ꯇꯧꯖꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯇꯧꯔꯛꯏꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯊꯤꯗꯦꯛꯃꯤꯟꯅꯕꯗ ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯄꯨꯟꯅ ꯁꯥꯒꯠꯇ꯭ꯔꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯑꯥꯐꯇꯔ 1 decades or 2 decades ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯜꯂꯣ ꯐꯨꯔꯨꯞꯇ ꯆꯤꯡꯉꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯟꯅꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯀꯒꯅꯥꯏꯖ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯇ 34 ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯨꯔꯨꯞ 90ꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯂꯩꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯍꯌꯦꯡ ꯃꯇꯝ ꯈꯔꯒꯤ ꯇꯨꯡꯗꯗꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯖꯧ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯖꯧ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯅꯠꯇꯅ ꯎꯔꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯑꯀꯨꯞ ꯑꯆꯦꯠꯄ ꯈꯣꯡꯐꯝ ꯑꯃ ꯂꯦꯞꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯁꯦ ꯏꯅꯣꯁꯦꯟꯠ ꯁꯤꯚꯤꯂꯤꯌꯟꯗ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯍꯤꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯚꯥꯏꯔꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯐꯦꯟꯁꯤꯡ ꯑꯃ ꯈꯥꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯏꯚꯟ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯐ꯭ꯔꯤ movement regime madu laukthogani haibaduna border pillar fencing khani haduna ekhoi manipurgi jagada kilometer 300 ga mawdra sangbuda 300 ga marfu hena madu hole rakanda madugi pot thingam gadam nate aduna chindana taba media da nataba asengba thabak reality da thabak tawrakanda aikoi ta sengna furup si kannaba honanibwa pamba adugumba leader khradi chokri makhong tektanaba wakhal wahi phajaba puthokana praja miyamda thamoi sumlakanda mathangi lakba term singda ai election kana ba gatangi khanmantaba election du tokthopiro election tawdru aina khanba yaba kangu mayam ama tholakanda ngasi aikoi sumaina aikoi iyamba mayam ama aikoi mayam subla koina discussion na nainabada aikoi moina tawji akhangai chana haiba mayam jawangani ko aikoi manungda leba penda mayam phongdokpase masigi manungda kari yawige habase munna khandara kanda masigi lokhotpa yaba khar lobbiyo lokhotpira kan government tawphum thabak tawbiyo lalame lale haibi khoida madu we are ready to rectify and modify our statement at any time moina haraku matamda adubu tawphum thokpa thabak tawdana leibasina aikoi proof se murkigani madugi asengba murkibadugi kano dudi kanana oigedage haida government leibna government pubum thu ebse government makeup thopiro na ai sumaina thamjaki actioning se ja go yet again another criminal activities of cookie akogi miscreant haibatare while cookie jo intellectual council si akogi manipur lengak na ministry of home affairs ta ben tawna ba taksin gibagi wafam seleri masi maru ina kaidina la kaidagi la kun haimatam da makoina hawak liba naha sing si hojik thok liba irang sida khulai paiduna saru yana ba haiba phongdok wafam sigi mayokani la ibese habadi sigumba crime se state na thingna ba paikhalak pa khongthang oina tawbani tawbotabu while akogi cookie jo intellectual council na NDTV da phongdok statement da state na thami ba statement je masi aran min haiba wafam su thami kama yeng ba ya saise akogi hojik pire ba statement mayam sin sai yamba mani han jo haibigre ko World Cookie Joe Forum Oigera, ITL Oigera, Kotu Oigera, KSO Oigera, Labor Organization, and Cookie in P Oigera. Even the state government and central government, who's public domain, they still define the Oga later, even Neta the Faka the Bioba, Cookie in P archers, Cookie, no cookie later, my fruit to Aduga community, the in P means the government I never. Why did this put in public domain for so long time? Karigi no sung thami se karigi mogi banner me amaching dadabno karigi mokoi book togdabno ado tagadi aikhoina hujik India government na aikoi ta sengna manipur gi manung da thoiba crisis crime mayam singsigi conflict mayam singda ta sengna kangna una ta sengna keno tawga yenga leibra ha pot amane ba ado ta sengna sumba organized crimes ta sengna haragadi organized crime mayam je thoga da makoi da hena profitable oiba pot mayam ama group section kra not to the state government or central government ki pota haibina taba mioi khrada de madugi phangbusu lai na organized crime manungi definition nong dum piraga leba international yaba magi definition nong dum yauri bine ba ko auna ikhoina swaida ikoi ki ta sengna haragadi ikhoina mamang da ikoi organized crime manung da ikoi ta sengna haragadi ikoi gi sel alta bridge haiba mari moi gi bridge maming da ko sigi hujik taw iba majigi manung da ikoina masigi sigi pochi khanarak matam da organized crime khana isi kai gi noi kana moi di yamna well organized over crime ni adra ikhoina mamang da hai gi bo organized crime oragadi ikoina mogi to get organized goal makoina organized or goal do phangna ba tarpo poni na ekoi sei moi mina haiba wa taroi makoi gi pota moi creation of history na history is like traba history is kai gumba acheng findings am phangroi do ba record am like traba reference lo am like traba adu moi na history is create to no hona kana tongan history se me ba ngasai koi yamana haibi gi ne ba ekoi gi manipur gi valley gi area se only 10% and even see de koi 10% haibi 10% phade ba wetland area khai do water logging body area khaido kan 7% bu papon te ba sigi jaga da yam consistent leiba se yam nuki janam leiba ne ba ko aru ching sida ekoi ngasi manipur gi mitei praja fruit ching na or civil society organizing na hek manipur gi puwari ga sagon la ba pota ekoi na sing da ekoi lam kan gi haigo pot leibra ba
even thangting ching na thangting adu ji thanga karangi sing je mogi ne har ka do ni ko singa ma cha sing koi manipur pichung di mamang le ching ma cha ga je mogi ne har pa ya ba even loktak pat moi maming thola ini ko kangla get moi mapu na sam ne har ne ba that's why I call them as habitual liars achuba ngang pu mi ta si ga do kang pu furup ne ba se habitual liars have a term je krai da sin ga 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 moi gu mu sin ga dam ne ba just cookie group sing aduna I quite the sing organized crime nung sing be drug trafficking human trafficking smuggling aduga hate crimes aduga ngasai gi koina immigrants ma am su madu gi port ma am su la illicit drug trafficking se India da quite wang organized crime na be India gi part ma am yengo northern state nung Manipur na highest lang ne next to that uzik Manipur irang tho bani na Mizoram da thangdagre ko pusulai port ma am se adu daga di aikoi makhoi di taseng na hare ga di aikoi huzik masi kamain thing na dege haibu ne yam thau tari di ko ngacha iyam ma na haibu mi di pandam ma yauna separate administration phangna ba ama toina makhoi gi nongoi berel mathonda praja miyam ki helaga adu ga taseng na hare ga di makhoi na tobham do mayam da inda ba yaroi hana ilallaga thabak chalan bagi power makhoi da layab aikoi gi meitai proof ki dadi aikoi gi taseng na iyam ma ne ba aikoi gi pandam ji karino aikoi no demand to na makhoi ji lotion kari to ji ga ba pot se ai na ju puto ngamdri iyama manian ju puto ngamdri aikoi dum yamna contradictory ba pot me am puto kanda aikoi even kari to do no khangna leiba pot am leibani na aikoi gi chap chaba focus to gudaba jaga am ka ngasi di government ju piba ngamdre praja sing ju piba ngamdre aikoi na yamna broad mind oiba wakhal ji am chak thokpa adu chak thok lai thok da mi na khudong chaba lobune ba aikoi ta seng na hai ga di yamna mabuk phangwa macha do mama pa na pok marakta magi sana ba thungde ningai chakri chabu kangu ne phange do adu bim da manung da makhoi gi separate mission pi na ba talab da makhoi toman ma lalong lanjang mayam changra hai ba pot ne ba adu ta bi khong sai mamang da khoi Indian penal court ki matang da ina khar panjab do adu ta Indian penal court ki khoi moi karam ba section da makhoi ji khoi organized crime tro kan makhoi da punishable oi hai kan da Indian penal court ki section 120A ko 120A da karipi when two or more person agree to do or cause to be done an illegal act or an act which is not illegal or illegal means by illegal means such an agreement is designated as a criminal conspiracy and high report in section 120 IPC da A da piribini na madugi matungina makhoi da phangum to punishment makhoi ngai yarib khudmak to dum PBI 120 B gi matungina party dum na moi criminal conspiracy other than criminal conspiracy committed an offense moi tawna what about kai machab da adugi matungina PBI section 391 of IPC da ngai gi pot mi manga da gi hena 5 or more person na kai gum taw ta ga di makhoi gi huran sin thi taw ba mo taw ngai yam na haibido madu pot me am sigi matungina panbe adubo aikoi swai imphal legi oina 𝐊𝐈 palaga Chachampur gi yumje dorjan na tam khai raga tawgi ba court me ama even mi manga ka hat gi me ama atop me am cases na pangi FIR me am dugi poti hogi bokta single case paikat pu u deb adubo whereas ikoi nahan aram bai tengol gi angang sinlaw ani ga pha dana ikoi gi kangbu pironggi moi gi pochai thilubune habro obisang gi koki ngi tawbuda moi gi mitai gi fruit na taba mitai bangal ga topane palega moi mari phuri en tawbu mata de ani phakla command yang tawi kana tawbu jinum 𝐊𝐈 da phange ba ko that means ikoi gi law se law na equally right protect away I quote that the Article 19 clause 1 subclause A and right to freedom of speech and expression PD Madugi Potuna India sovereignty da India integrity da not India adumba lenga ulunda not any sasan the Madugi Poto kind of port or get the express to we have Agi Wakalmanung the Pajan Punjalaga Tamdagasu Agi expression do freely Madu exercise on PD Habdo whereas in the state of Manipur Ekoi Beligi Zagadadi Kitang Akanwam Haraga Horin Makada side Quina Dialogue the police Sangam Zukarakani Singapore Amaleba Aduna I quite kra ai khangde iyamba manya khangde iyamba chandra kuma khangde chumba ekoi khara ngangi ba kharase sinatana manipur le riba thing mayam am leba well intellect circle the sing mayam am leba koki kangu di ko the word intellect ki artha kaino intellectual ka habji kanano habji intellect ki artha lana han ba kangu ni ko that's mokhoi di intellect haiba poto yam huran ni to waiba kadar fada yam haiba mihat me pun de yam na madugi organization to waiba kangu mo intellect ne halamba yai ba ko migi lan thum mat pa thugai ba property damage to on ba pot me yam ma aduna nga sai khoina organized crime da harma pot me ma khoi khoi manaru di yaroi adu tag di khoi problems ka mind to duna khoi na solve to de haib ta ga di khoi ta jeng na di intelligence khoi information sing ja khoi machine share to ba mathau ngasi khoina irang kan khale hana government su he matam gi matungina net thingjinba argi adum ba yamna sensational oi ba pot me ama thagla ga di kadam ni madu thangda gadam nen pot to buje masi to oidom ni asenga me am thagla lo matungda
मधुगी पोट प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन तौबमा अरुगा मधुगी पोटदा prosecution की पोचे मतिक चाना मधुगी मखाताना जुडिशरी की पावर पीरगा लखुलनबा पुलिस की पोट मतिक चाना इन्वेस्टिगेशन तोहनबा अरुगा अखोगी नंबर 1 हुजिक सुमानी याम तीना सोक्तरबा मतमसिदा अखोगी फाइनेंशियल सिस्टम जे मसे प्रोटेक्ट तौरगा थम्बा मतौ ताई ngasi अखोई मणिपुर की इवन तोलो पीबा ngamdre adagi सी तौंगमद्रे सी तौद्रे थबक्ति कौवे अद थबक्ता परमानेंट जॉब कौंगमद्रे कॉन्ट्रैक्ट कौरे अदु तौरे पाट मदुम बमयाम चथे पोट मयाम से मसीगी पोट मयाम से मसी एखोइना हुजिक से मसी कनो तौगदबनी अदुगा एखोइना गैंगस्टर मयाम अमा organized crime support tौब मयाम अमा criminals मयाम अमा सब चाबा एखोइगी law ना rule दा यावगा लेजबा procedure मयाम अमा त कांदना मखोइ से punishment खरा हाना पर पीद्रबा अदु तागदी एखोइना तसेंगना हारगदी मसीगी पोट थेंगना मोय purpose of organized crime हाइबसे to financially profit through crime and आइना चाइ हाइजगी पोतो मदुगी पोतो यावी मदुगी मनुंगदा corruption से पारोबिदनी अदुगा मो organized crime mainly respond to the public demand for service ना हाइबनिना अदु एखोइना मदुगी मयाम सिंगुदा एखोइगी intimidation threat अतगा force मयाम दो protect तबुसु मथौ ताय एखोइ नुजिक प्रजाम होइना अदुना स्वाइदनी एखोइना IPC के section 120A 120B अमदे section 391 डेक्रेटी की पोट मतंग जे एखोइना चंग मथौ ताय हारिसे मसि खनब बद अदुना स्वाइदा एखोइ कुकी फुरुप कांगु सिंगसि आइना मखोइदा कत ब्लेम तौवा नते मखोइगी मतौ तमदना लेबाक से मांगन गदौरे अदुना ngसाइगी कोइना ऑर्गेनाइज्ड क्राइम व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स मैम मखोइगी तवान तवान मखोइगी मैम अमा मखोइना क्राइम जाथरो मैम अमदा आइना ngसाइ हाइजब सिंगदुगी मनुंगदा अमतंग पंजगे को सिगी पोसिदा एखोइना ngसाइ हाय वायलेंट क्राइम property crime white collar criminals crimes organized crime adu do consensual victimless crime consensual business crimes karino refer to the behavior in which people engage voluntarily and willingly even through this behavior violates the law haibani sida kai na kone example pick matam de ko prostitution adagi ani subada gambling natra pornography ko video sing sem ko mayam amako sumba pot mayam na singba makoi tawbuse karamba furup na manipur kharian tawge jeng bioba hojik tongan tongan ba makoi mitai ga kuki ga yawa whatsapp group ama semene koi manaba sing etropoda nu item mayam thul iko manipur gi nuksir bisinlaw koi gi lebak nuksiba lebak ngakpo sovereignty challenge to koi kamda singna ba compromise tawena ta sengna makut khulai paraga lal horoga koi 1949 the merger agreement merge to kan india da tin givni koi di mani खा तम निंथोक पानब लेबाक अमर मी साउथ एशिया मनुंगदा एखोइ अदुगुंबा फुरुप कुंथ्रा दगिने निफु बक्ता लेबा फुरुप मयाम लेबा इवन चाइना गुंबा दो मदुरै तादना मणिपुर लेबा फुरुप नेना थाजब थम काना पुवारी एखोइगी लिसिंग अनी गी लिसिंग मरी गी लिसिंग मंगा गी पुवारी थाजब कांगु उंगा थाजदब कांगु के चैलेंज मरकता ngasi इरांग मरकता मची मथवाई खुबाक ताहाब ग तबु मयाम अमना ngasi अदुगुंबा कारण तौरन तबु मयाम सु पनिशमेंट पीबा होरइबको सिगी मयाम से पनिशमेंट तसेगना हानदगी पीबा होरबको इम्फाल वैली एरिया दा सुगुंबा कंसेशनल क्राइम नतगा विक्टिमलेस क्राइम जे चाथरिबा फुरुप से कनानो न कुमना थिरुगदी कुकी फुरुप से त ओइगनेब सुम पोट मयाम अमा लेबा पोट मयाम से मखोइना तंबियम फतबा मयाम दुगी मरु हुलबा मयाम दो ngasi सुमजित पाइरगा वाइ सिटोकदम सिटनबा इसिनाव मयाम थोलैबजे अखोइ प्रजा मियाम अखोइना जुको मसे सकमा येंगदना मदुगी पोसे खितंग मतेंग पांगजन मथौ ताई अखोइना हाइनिंगबदी अखोइना तौइबा थबक खुदिमक आम पाइरगा रिवोल्यूशनरी सिंगना तौइबा खुदिमक त लोइनमक प्रजा खुदिमक इल्लगा चकदम हाइति अदु रिफॉर्मेशन rectification modification नत्रगा अखोइगी तसेंग सेमदोकदब पोट मयाम अमा अखोइगी मिशन विजन मयाम सिंग दो चपचाने अखोइ विजन दो लेतना टारगेट तो थमदना थबक तौरगदी कुकी सिंग ngasi तम चासलेबा पोचे आलू बोरा अचो मनुंग अमदा आलू अपुम मनि याव लोइना पुमन मदो अखोइ लेबाक से मालेम गी मियाम मांगदा मकोइना मधु तानाब सिनमनि अदुबु मितै मितै फुरुपना तसेंग लांदबदो अखोइगी द पोतुना ngasi यामने हाइबदो सगुदब ईश्वर मदि लेबने हाइबदो ngasi मखोइदी अखोइना ngasi वारे बेली गे जगा दो वारे हाइबसे मखोइसु मखोइगी इनोसेंट कुकी मयाम अमा इवन लान होबो यावजरोय माइग्रेन ओना थबक सुबा लाखिबा अरुगा ब्रिटिश के शासन मतम द मिनाय ओना पोराकांद थंगिबनि हाइबा कांगु सिंगजे मखोइ दम थबक सुजबा पैसा तालगा मखोइ तौजनबा खनबा कांगु सिंगदो इचम चम लेजबा कांगु सिंग यावरमोय हानिंगाय लेतेबको सिगी मयाम मरकता अदुगुंबा सेंगना वाफम थंबा सेंगना वाही फोंदोके थमोइगे फोंदोको मतमददी मखोइगे अदुम खुलाई पाइबसिंग चिंगथोगा थिरगा फुरगा अमुक मीडिया दा ngrang nan सेंदोली पोतने सिगी पोसि लेबनिना political solution proposing amoy karamba makhagi dialogue torokan makhoga lotion je habjunga moy makhona to potidi tonganba zo community gi tonganba country ma tonganba state ama tonganba constitution ama tonganba separate administration ma pamba potu gi dang target torokan the only mache tongjai maril da samuli lona alamana haibda du film da ngasi modi stand to stick to laibane ado ekhoi gi somdana makhoi je nungai tre he sawa phangdre nungai tre mapi bron seninga le tre khar pb ji kaina khanma wakhan je ngasi ekhoi gi proof chingja di yawi aduna remaining ekhoi gi leriba
फुरुप निफू की म्याद लेब मतमदा अतताई तारकांद चिंगदसु लेरोइदौबा अरबु चिंगी लमजे अखोई मणिपुर अपुनबगी लमनी अखोई मसिंग आखफम थुएना गाइबा मिटे मिटे कम्युनिटीना तौरिबा थबक थरम सिंगसिदा तसेंगना ममित पुंजलगा मना मेंजलगा मचिन मेंजलगा लेरिबा कांगु सिंगजे हयेंग फुरुपसिना अखोई मिटे मिटे फुरुप जनरल कैटेगरी लेब फुरुपसिना मुटखिबा मतमदा मसीने तसेंगना लुपखिबा मतमदा मखोई पुंबा लोइनमक्से इराय लाइना लुपकनेना खंदबा ngamdaba कांगु ngasi landa yauksilakaba madumba mitop miyansa illegal immigrants narco terrorists mafia cartel mayam jingje masigi international law da phakatlaga UN ki convention aruga protocol laiba refugee convention 1951 refugee protocol 1967 ki signatory obi India da di refugee ki jaga amta leite na masibu khanba ngamdaba kangu ekhoi gi leminariba lakh kunthra mari manga leiba da ekhoi gi mitai mitai phurup chinatna atop kangu yauksan di habente khadi yawbu leiko aruba phong na yawbu ngamdriba se masagi mama da mama ko ikai ba migi mama da mama ko ningba materialistic world तावरकांदा इकोई तसेंगना कोट लिलाकांदा फजबा गाड़ी तोंकांदा आई चाखटपा मिनी हाना खल्लगा लेगदो कांगुना मसिंग हेंगलकपदो मदुना ngasi अखोई हेना वानबनी अदुनि मथक्ता डेमोक्रेसी चटप लेवाक अमदा इलेक्शन तौरकांदा प्रजा मियांगना सही मंगा की दायित्व पीरकांदा लेजिस्लेटिव असेंबली कंसर्न चलकांदा मदुगी लेजिस्लेटिव असेंबली की फ्लोर दा अखोई प्रजा मियांग की लो सेमो अरुगा स्टेट प्रोटेक्ट तौ प्रजा मियांग की अवाब नको कोथोंग नारगा पुनबा सही मंगा की दायित्व पीरमने हाय कांगु सिंगदने उतुप तारगा तारा लेबदो असेंबली मनुंग दा टाइम ता वाफम पुखत ngамदबा लेबाक की इशू खनम ngамदबा डेमोक्रेसी वान थोक अदुगा मागी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अमगी वान थोक से मागी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली खतंगी मिहुत तंग याम पिथना खल्लकांदा मागी केंद्र चौखट लोरे माई केंद्र फर लोरे आई कम्युनिटी फर लोरे ना वाहन थोक से मदोम द पिथना हंगपा मणिपुर अपुनबगी प्रजा पुनमकी अखोई पुलपकी अखोई मियांगी मिहुतनी पाखोलोइनी अखोइना ngasi भोट की ममांगदा मदुगी प्रॉमिस हाइगरा मैनिफेस्टो हाइगरा एनी पोरम होजनो अखोइना थंगे भोट मयाम दो मदु ngakse bangam drba mayam dona अखोई भोटर ओबे खोगी रा लेते हेबनते लेरी पैसा ग मंतिकनाबा लुपा लिसिंग अमा लौरगदी चाही मंगा द होतो नोमदा पैसा क्या गताई लुपा फान जो तारमदबे याइको इवन सुनबा पोता लुपा अनि हुम फान तारमदबे सिगी पोता मंतिकनरगा युवन ग्रबनी लेरबनी बाटर सिस्टम की टाइप तंग सिदे एखोइना भोट से पैसा पिर लेबनी अदना स्वाइ ओनबनी अदना आइना कुसी तौने लेहलगा थंबा मखोइना चपचा परा पीदबा अदु ngasi असु याम थिना वारबा असु याम थिना मई चाबा अदुगा मखा द मई सि यांगा कांदा मथक त खांग चौबम द प्रजा मियाम ngौबगा मानना लेरबा मतमदा मरोन थोक्तना वाइ अमबो हाइदना तोंगाना लेरिबा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सिंजे ममांग एखोगी सिगी इरांग जे हरकु मतम दसे शेड्यूल ट्राइब डिमांड कमिटी तोम मयु मयम चगा थोमजल्ली असेंबली द कैम पुखते अरगी अमरोम द कैम तौदे उगिदे को पुखत मोय मसा मसा की कैनो पीरगजो सुमाइ तौ लेवा की इरांग थोक मतम द थोला कांदा अइना सिबोक मियांग गे थबक तौरग पांगनी मियांग गी दमक चटमिनरनी मियांग गी मिहुतनी ना हाइबा ngamdaba पोट मयामना मसिंग हेंजलकबा अदुगा इवन ऑनरेबल सीएम गतना थोलागा लाउदुना यारोय मार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की कैबिनेट काउंसिल की हेड होइबा तारगसु चीफ मिनिस्टर होइबा तारगसु मागी लेमिनरिबा मागा पुन्न गवर्नमेंट सरकार सेमिनर नत्रग ओपोजिशन लेबा कांगुदो हुजिकति ओपोजिशन रूलिंग अना खाइदो कोइ मतम नते मखोय इलेक्टेड ने मखोय दो मोय 10 मा मिशन वन सेन की तारगसु मखोय 50 लेरुदो मदुदा मखोय 50 गुना चप चाबा वारे मम लौरकांदा इखोगी इरमदम मणिपुर से ngasi मुटकदोरे अदुना मसिगी एक्चुअल रूट कॉज ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड क्राइम द होगनो जे खंगग लेरो पोनिना मखोइना मदुगी वारोइशन पोरम दो वन थोक लेबा फॉर एंड ऑफ जस्टिस अरु पीपल प्रजा मियाम ngasi लावे पोसिगी फंगनबे दम तौगदब मथौदुरी ngasi अखोइना लावजिदि को ngasi तसेंग नाइद इथौ नतन इथौ साबा अरुगा इवन अखोइना इलेक्टेड अमदा नंग टोकदबनी नंग तो फम थादो हाइबजे को इथौ नते इथौ साबने मदु कोइना हाइदों नते इखोइना मकोइदे सही मंगा की पीग्रमनी अरु नखोइना ngamdrido ikairagadi मखोइ मसाना तोकचौ वे मसाना तोकदमने अखोइना हाय मोइ तोक नते बट अदुदी प्रोसेस मयाम अमा कमिटी मयाम अमा असेंबली की मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की जो अतोप असेंबली लामजलुद्रगसु लेरिबा पोट मयाम प्रोसीजर हाइबजे कालगा सतप यादे प्रिविलेज होलगदी करिनो फर्स्ट प्रायोरिटी ने कोइन तोगदा पोट आइबा मागी मोरल रेस्पोंसिबिलिटी लौंगमदब कांगु सिंगदुगी मोरल रेस्पोंसिबिलिटी लोरपनेबा ngasi अखोइना सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन प्रेशर ग्रुप अमोइना लाउबदुदी इखोइना पीबदुदी मदुदी अखोइना प्रजा सिंगी वॉइस ऑफ द पीपल इज वॉइस ऑफ गॉड एंड हाइडो पोतो अदुगी पोतो नोइ खंगो हाइना अखोइना ngasi लाउबिसे प्रजा मियांगी मिहुत छिलकांदा अखोइगी तसिंग इथौ नतन इथौ साबो ओरगजु लाउरिबा अदुगी पोचिंग तासन लकांदा अखोइना चामा पीबा मतमदा पॉइंट जे अमतोजु अनी दोजु अहुम द मरी द मंगा जे लखोटलकांदा कुकी कांगु सिंग कुकी याम चाहुनबो वानतेबा कुकी पंद्रजु अदुगी इलीगल इमिग्रेंट्स
foreigners narco terrorists na alien toan ba drug mafia cartel na tholiba habitual liars have kangu chingje makhoina aikoi gi lamjida phamma chalaga hippa chala mapu charaga mapu charam badagi minai or makhoina mapu tan thono onaga maramda majati chana ba magi haurupham oina ba indigenous people hana claim tarpagi pot amada lakpa pot jida ngasi thona phana songthoga masi thengnaba ngamdragadi india ge law act ta forest conservation act oigera forest act oigera 1927 gi linkhat ki ba aduga 1885 gi linkhat ki adum act mayam forest ki leiba mayam singdo maduga sida si lei hana haiba 1865 sorry madugi linkhat pa am indian forest act da forest act ki banung leiba law thugai ba forest conservation 1980 gi manung thugai ba indian forest act 1972 gi pot thugai ba 27 gi pot thugai ba mayam singdo madu ikhona nainarur kan da madugi warochin poroeba tawgada moi singduna law do yam strict oina sema matamda punishment je hana makok tong tamma matamda swai da crime tawgada criminal mayam singdo makoi mindset da mogi psychology da threat ama leita na mo thabuk tawunga moeba example ma pijage chap chana ekhoi se dubai have country kano state che country na te masigi pochi yang me mogi huzik paperless oire digital world oigre makoi resource amta leite makoi gi aduma tourist ka makoi gi fine gani hingbale ba amada maliam gana digital world da khwai gi top class le por mo re che mogi di yam kan ba strict fine se tawi haina ekhona moi da chatlu matam da haiba even local cheli bus se sibok ta kudak ta by chance khama kan da makoi gi police sing na no agency sing na khama check to da molam magadi madu fine tawi haiba even traffic violation to chawo fine tawi ekhoi ste de cry de no even अखोगी ट्रैफिक पुलिस ना मणिपुर पुलिस यूनिफॉर्म सेटपना नद XYZ ना ओपन दा दुम रोंग साइड थौजलकनी नोंगै याला गाड़ी मचान थौगनी अतोपना थौगना फागनी अदे गाड़ी अमन बा स्क्रैप्स तो रो 15 इयर्स एन बा सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर थोकनी स्वाइद दुम थौगनी ngasi ju tia kakne henga sumaigi pot mayam sum thengnai mayam singche अखोई one time दा अखोई पुलप छेमदोप ngamdraga su amam to oina magi mai khwaida maru ombe kaino education se khwai maru oire mathang da finance da ka ore mathang da si da ka ore mathang da si da ka haibo pot se lengak ta leriba sing magi concern mai masa mareng sing aduga power of division piriba khaido iba executive ki legislature ki judiciary ki piriba home constitution provide to mogi division of power makhoi hum sina godo pot yo sui makhong hum do phajana makhong ling na le hello matung da fourth pillar of the society of media ki pot se mani makha tam khra piro matam da ngasi sumba irang crime organized crime se india da kashiloroi india gi law se yamna phajaba law mo oraga su maleng gi miya mamang da democracy satpa chobole ba ne ju democracy ba lebak mayang gi mnung da music one dai na tien mung yaw ngam de atsa mai matung da leire ngasi de du india gi law mayam sing je akai ba ho ba mayam ama british administrative policy nu ngai na ba manipur da su semam ba pot na ngasi singam ri tam mai na british administrative selam ba pot ngasi jo dum masi apply taruga ko awai ba law mayam ama aru apply to ba yadra ba rectified modified amend to goda ba dakale mayam do amend tawgdab kangu sing rectified modified tawgdab kangu sing tawbiraktrabina ngasi khoi wahan mani aduna masi semdop ngamba semjin bangamba sajin bangamba chagap ngamba khoi elected representative mayam gi mogi moral responsibility adu mokhoi gi duty adu masana parliamentary number of the kari daka oi adu mokhoi gi adugumba chap chaba khoi gi privilege solo por orga khoi na first priority na kari daw mathau tai haiba khangmangan ba elected mayam sing khoi gi representative mayam sing je thoklaba matam da ngasi sumba khoi na khanari ba topic mayam lotion bangam da irang mayam je line solution gani adu amuk kan jo khawro oi na ai ani subrang gi aroi bani smai thamjagi last one malauke jiki origin se number 1 koina pro ke hai tari koina Myanmar rom dagi janghelak pa lalobo mayam ama keno ka kene ki banner makha da government of India na su sign tawri se state government jo wari logi na ko su je abrogate tawgadawne na ko number 1 siman tawthok mathau tai aduga army ki protection pira kan da leiriba su gi kem thado ga leigraba su gi ground rule thugai ba kangu sing gi my ground rule thugai ba sing se shoot aside order pira kan da kuki lalobo sing se lal hori ba sing se hana loichen ma mathau tai makhoina tasengna hagadi openly arm paira kan chatpa aduga innocent civilian people sing da moge gi barrel maton je target onjala kapak pa war light gun sinare hana koi gi sai yamba mane haiba amakak ningjang bone more gi SP gi voice ta thadokhi ba poram khak yaw bodo koi karam yaw koi thengnani ka haiba STP oi marup anan legi da matang sniper na ka pai ni ko simo me am to even indigenous tribal leader forum kaina haiba kangu sing se sigi posigi mathak book to ba mayam ama leire mogi moina nganga iba head speech mayam ama duga lebak thugai ba speech mayam ama community masen khanani am mayam pire ado makoi di even moidi indigenous have terms lokto moidi illegal tribal leader from high gadani illegal when lokto kadani moidi not as indigenous there should be pronounced as illegal tribal leader from not indigenous tribal leader makoi di indigenous high bagi makoi the right leite aduna simba pot mayam sida even ngasai iyam san last piba point da governor si magi report
ꯁꯨꯝꯕ ꯄꯣꯠ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯄꯤꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯒꯣꯚꯔꯅꯔ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯄꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯉꯁꯤ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯅꯁꯨ ꯑꯝꯇ ꯍꯥꯞꯇ꯭ꯔꯦꯕ ꯒꯣꯚꯔꯅꯔ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯄꯤꯒꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯪꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯀꯨꯜꯗꯤꯞꯖꯤꯅ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯟ ꯋꯦꯟ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯥꯌꯔ the chief minister has the power to call meeting and my ngasai unified command gi pithok matang da yauribane ko that's points also we should remember that point aduga chief minister da ekoi mai tawum to as being as a home minister of the state government gi state subject one state head oina magi tawum to poching ju praja gi yenga praja gi sentiment khangna madugi pot tabak tawdragadi ekoi si gi pochi waroishin je su poroi aduna aina hajabje amukanna केनो केने नत्र और कुकी ग्रुप की सूद लेब कांगू जे अखोई तसिना म्यांमार नेशनलिस्ट कांगू सिंगी मयाम में याव से थुना मदुगी सू से एब्रोगेट तब थुगाइबा लौथोप चनहंदबा मतम जु लोइग्रमने एक्सटेंड तौदबा अदुगा मखोई जे अफंग अफंगदा शूट एट साइड ऑर्डर थोगा काप अदु मतम दुदा अखोई ngसाइगी पोचे वारोशिन खरा पोरकपा होबगी अहम स्टेप ओइनेना आई ngasi gi टोके रोइबो वारोशिन इस माइ थमसकी याम नुंगाइ